resultado da Conferência Empresarial Europe Meets the Americas estava um momento importante para medir a forma de cooperação novo do reino. Um momento para medir se o pensamento de benefício não mútuo para todas as partes do reino por funcionar. Essa aqui a volta complementar a experiência que Aruba tem caba com o funcionamento de, por exemplo, o Instituto de Tecnologia Aplicada TNO. Además, está complementar também o pensamento de Schiphol em contexto como trampolim para a região. A conferência serve como uma palabração entre o governo de Aruba e Holanda para concretar um pouco mais o potencial que Aruba tem como gateway, esta porta de acesso entre União Europeia e Latinoamérica e vice-versa. Europe Meets the Americas abrirá a fundação para pilar econômico novo. Da hope importante para agora seguir carga e conceito e ideia que a forma concreta da conferência. Ideia maneira uma facilidade de pre-clearance para a Europa. The entrepreneurship and hospitality of the people is what makes our relationship so valuable. The perfect location of Aruba for doing business between Europe and the Americas is the connection we both have. O cenário potencial está claro e está momento estrategicamente ideal para aproveitar a oportunidade que tem. Tem uma visão, tem estratégia, tem foco e o governo está fazendo esforço máximo para pôr a fundação para diversificação econômica com atenção para o conceito de gateway entre Europa e Sul-América. A conferência de Europe Meets the Americas não está um produto final. Estava apenas um momento inicial para kick-off a ideia. Free Zone Aruba também está o produto mais atrativo para inversionistas, por exemplo, reduzindo o facility charge. Pero, tem uma quantidade de circunstâncias e desenvolvimento recente que nos não por mira como aspecto não los de outro. Esse é um erro. Mas mira a totalidade. Tudo é aspecto na computawaka. Então, me está papiando de makeover de nosso país. Diretamento de nossa qualidade. Diretamento de diferentes departamentos. Diretamento de diferentes bairros. Opinião que costa aí como costam completamente los. A mim não, me está como parte que está puxando o país em uma certa direção. É hecho que nós estamos um KLM being back Aruba. É hecho que nós estamos indo para o mercado novo para turismo, por exemplo, de América. Que também está abrindo mercado novo para nós, 13 normas de Aruba e for. Para o se pode ser na por do meio também tem gateway. E coisa que está gelinkt na outro. Pero timbia nós waka o Europe Meets Americas, vanzelfsprekend but wak e costa bij de direção, então bij nós temos passaporte holandês, basicamente passaporte europeu, nós está partner da Europe, então esta gedachte está que tudo costa bij de Europa para Latinoamérica. Pero o governo está lançando símbolo hopi forte. Também que avisa, pero just a moment, é coisa que também por outro caminho. Latinoamérica por subir mercado europeu via Aruba. Então, como está establish isso aí? Então, agora nós estamos papiando de pre-clearance para a Europa. É gateway de imigração, é gateway de entrada de Europa. Então, obviamente, o que sai los, mas é parte significante, símbolo, como está mostra a gente Latinoamérica, escuta, se você quer vai para o mercado europeu, nós temos algo de oferecer. A finalizar a conferência de Europe Meets the Americas com um grande avanço que está progressando gradualmente, pero segundo passo seguro. O primeiro-ministro Ayman for de junho de 2012 a começar lobby para criar uma facilidade sequencial de pre-clearance de aduana e imigração na Aruba para passageiros durante a União Europeia. Sócio importante para colaborar com a iniciativa aqui da governo, Aruba Airport Authority, Schiphol e KLM. Aruba queda uma destinação preferida para KLM. Aue, com vuelo direto, 5 viagens para Simão. Even a short interruption of our KLM flights in 2009 and 2010, we clearly know it, could not stop us from bringing back our so-called Bluebird.
Durante a Conferência Empresarial de Europe Meets the Americas, anota a presença de companhia CITA, que é líder especialista mundial em tecnologia de comunicação e informação de transporte aéreo. Nanta trabalha intimamente com diferentes setores de comunidade de transporte aéreo e de forma inovativa para desenvolver soluções empresarial para a indústria global de transporte aéreo. Nanga duna uma demonstração do sistema de Happy Flow, maneira que o governo quer instalar no aeroporto dentro de 2 meses de ano aqui. Essa aqui é onde a faceta não para chegar a uma facilidade de pre-clearance nos aeroportos. Dus wij brengen voor u een complete registratie die gekoppeld is aan de check-in van de passagier voor hij incheckt op de vlucht. Wij hebben een backdrop en dan automatische grenscontrole tot en met biometrische boarding. Dus de passagier heeft geen instapkaart meer nodig, kan gewoon met zijn gezicht aan boord van het vliegtuig stappen. De hele werking gebeurt natuurlijk in stapjes. Het biometrisch gedeelte van het hele proces is een kwestie van enkele seconden elke keer. Dus wat wij eigenlijk doen is al de manuele checks door grenspolitie, door agenten van de luchtvaartmaatschappij vervangen door een camera, zodat de passagier gewoon door het proces kan doorlopen. Andrei Oyen é responsável para a aplicação biométrico para automatização de fluxo de passageiros no aeroporto. O sistema de reconhecimento biométrico é método automatizado de reconhecimento de ser humano, basado em sua característica físico único. Forma para autenticar a identidade de uma pessoa, analisando, entre outros, seu fingerprint, retina e patrão de cara. Sistema seguro de verificação sistemático de dados de passageiros. Veel veiliger dan een manueel systeem. Want het is de computer die altijd overal alle gegevens checkt. Dus de passagier is gekend met zijn gezicht. Wij weten precies wie het is. En wij hebben zijn paspoortgegevens en zijn boardingpas hebben wij gelinkt aan elkaar. Dus in elke stap verifiëren wij systematisch de identiteit en de rechten van de passagier. Heeft hij de correcte boardingpas? Heeft hij het correcte paspoort? Is hij geautoriseerd om het land te verlaten of binnen te komen? En kan hij aan boord van het vliegtuig? The warm ties between the Netherlands and Aruba are clearly visible from the fact that half of our passengers are from the Netherlands. In total, more than 70% of our passengers come from a Schengen destination. This is one of the reasons that KLM accepted with interest and enthusiasm and with no jamars the invitation from the Aruba government and the Dutch government to participate in this pre-clearance and technical innovation project at Aruba Airport. O passageiro passa de uma sequência de várias etapas no sistema de automatização biométrico de fluxo de passageiro. O primeiro passo é para estabelecer a identidade e dados do passageiro e acoplar essa aqui na outra. De eerste stap is de registratie van de passagier. Dus wat wij doen is, wij nemen een kopie, wij scannen het paspoort van de passagier. Wij nemen een foto en het registratiestation kan de flightgegevens, kan de boardingpas van het luchtvaartsysteem binnenhalen, zodanig dat wij een biometrische identiteit hebben, een echte legale identiteit en de vluchtgegevens. Dat wordt gekoppeld en van daaraf ben je een happy traveler en kan je in de happy flow. De tweede stap, in de meeste gevallen, is de backdrop. Zeker op internationale vluchten reizen passagiers met bagage. En de eerste stap van de happy flow is ook daar te vermijden dat passagiers hun boardingpas en hun paspoort moeten tonen. Dus wij gaan gewoon weer het gezicht van de passagier filmen, de identiteit verifiëren en dan kan die passagier, zoals hij altijd doet, in de self-service zijn bagage op het vliegtuig halen. Ja, maar het is vooral belangrijk dat de luchtvaartmaatschappij en de veiligheidsdiensten, ze moeten zekerheid hebben over de identiteit van de persoon die de bagage aan boord brengt. Want dat is het risico. Ja, als iemand een valies met verboden producten, in het ergste geval met een bom aan boord brengt, heb je een groot probleem. Dus je wil weten dat de echte eigenaar van de valies zijn bagage ook aan boord brengt. En dat doen wij dus nu automatisch. Daarvoor heb je geen agent meer nodig om je paspoort te checken of om je boardingpas te checken. Wanneer de passagier zijn bagage ingeleverd heeft, gaat hij het land verlaten. De traditionele manier van grenscontrole is een
een beambte, een grensofficier, die uw paspoort controleert, die gaat kijken of u eventueel bekend bent voor criminele feiten en die gaat u al dan niet toestemming geven manueel om het land te verlaten. Wat wij in de Happy Flow implementeren is een poortje zoals deze, dat weer uw gezicht herkent. Wij kennen uiteraard uw paspoortgegevens, dus wij gaan heel eenvoudig met uw gezicht uw paspoort opvissen, dat aan de grenspolitie automatisch tonen en de politie kan u toestemming geven om het land te verlaten of binnen te komen, maar helemaal automatisch. De vierde fase, heel belangrijk, u kan maar reizen als u aan boord van het vliegtuig kan. En dan weer, vandaag is dat een behoorlijk traag en vervelend proces, want alle passagiers die aan het vliegtuig staan, die moeten hun paspoort gaan zoeken, die moeten hun boardingpas en moeten 3 keer tonen voor ze aan boord gaan. De Happy Flow wordt weer helemaal eenvoudig. Je stapt in het poortje en je loopt tot aan de camera herkent u, haalt uw vluchtgegevens op en laat u aan boord. En wij zorgen ervoor dat uiteraard het systeem van de luchtvaartmaatschappij, dat upgedate wordt, want de luchtvaartmaatschappij, KLM in dit geval, moet natuurlijk weten welke passagiers aan boord zijn en welke nog niet aan boord zijn. Dat gebeurt weer helemaal automatisch, geen tussenkomst van een agent. De passagiers kunnen gewoon door de ganse flow wandelen, alleen in de camera kijken op de goede plaatsen. Geen papier meer, geen paspoorten meer, de echte Happy Flow. KLM, junto com Schiphol, pa hopi anya taboga pa crea experiência inovativa para o passageiro, maneira self-service boarding e check-in. Esta parte de esforço para facilitar experiência rápido e livre de estresse na aeroporto. Consequentemente, o projeto sequencial de pre-clearance na Aruba por ajuda cumprir com o desejo para facilitar o processo para o passageiro na aeroporto e causar menos tardança. We believe that the Happy Flow project in Aruba is the first in the world that can really achieve this ambition. The pre-clearance study can show KLM how to organize this in an effortless arrival and transfer process for our customers while maintaining high standards for security and immigration processes. The Happy Flow project is a truly innovative project, and it's very important for us to test, to really see, is this working? Is it working to have a single ID check combined with a biometric identification for check-in, for boarding? I know as a customer, we wait too long for boarding in line. It's not the most optimal flow. So it's really a showcase for us, does it work? Because if it's working for our customers and for KLM, this will lead to a faster airport process and an even better on-time performance and a reliable passenger identification. The first phase will be to elevate the quality of the infrastructure and all of the standards that are applied in the EU to bring the Aruban pre-clearance, pre-inspection facility at the level of the EU. We already made great strides on this area. Aruba has the RADEX system of computerizing and automatization of the transport of and information of people passing through Aruba, one of the most sophisticated systems maybe in the region or maybe in the world, close, I don't know, in the world, so close, congratulations. So that creates enormous opportunity with the preparation of our own personnel to be able to work at those standards in order for us to make the second step. So that would be the first step. We're doing it actually right now. The second step would be the introduction of pre-inspection.